jande dina kana fay jande l'école wallay jande rewa gorunde yum. Ok, musidɓe yiɓɓe nokku kala ka hikorɗon hannde kadi min salmini on min landike so tawi ɗon e janngo noon e ɓeygureji mon. Comme no andirɗon noon hannde kadi en tintidi o émission men needi e jikkuji men ko yowiti yewtere nde andanno hoorema ko Moko Bayagal mais ko sukaɓe woni yeeso moɗon comme no andirɗon noon koye wallidiraɓe ha ka leero nangi o inchallah. No andirɗon noon haray ko woni animande on émission on ko musidɗo mon Mamadou Aliou Camara no wowiri noon. Hande kadi hara e wawi ɓandude ɗo musidɗo meɗen mo waweten naɓudude e ko yowiti e émission on ha ka leero on hewti e wo e musidɗo meɗen on noon ko kanko tigui présente to o haalana en ko honno makete ko honɗum woni golle makko inchallah hiɗon andi si innama needi e jikkuji haray ɗen andi ko piiji hewɗi no yewtete e nder mum haray ko adi kon min salminayi musidɗo men assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Haray on kadi mi yurtamo jama fof hiwrama salminama. Haray anitine jama ko honno makete ɗon ko honɗum woni golle mon ka saare ɗo. Alhamdulillah donc indan ko Oumar Deli miyete Bari. Golle an ko actuellement ko biredi mon golle. Ok ko biredi won ɗon gollude. Ok haray no andirɗon noon hunde kala hunde no mari c'est-à-dire no mari ɗimmo ɓay ɗon andi si innama golle biredi ma wiye mburu ɓay ɗen andi ka saara ɗo ko ɓe andi ko mburu bien sûr ko guine ɓeyata biredi ne voilà joni guine ɓe wiye mburu biredi ga ɓeyna mburu joni noon sa andi mburu guine mi anda so tawi ɓe falti ɗum kadi non ara ɓe faltaki wonde ok ara kono wata wonirde joni iɗen yewtude fi ko yowiti needi e jikkuji men ko adi kon e fuɗɗoray ko wiya needi kon mi anda sino woodi ko jonnon en comme définition ko wiyete needi kon. Naam alhamdulillah donc mi nani ko wi ɗon kon ko adi kon tam ɗo weltani Allah e nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam weltani yummange ɓe an par ce que karno ɗo koye bota heɓuɗa karno ɗo kare ko maɓe hokkuma taw d'accord par ce que si tawi woni ɓe jibinima ɓe neyima ha a mawni ayɓe yonata hen succéji goɗɗi go donc ko Allah e maɓɓe weltortako. Naam ko no wata wonirde andi ko hunde mawde haalɗon ɗon cela veut dire ko tugalal aranal ngal noon ko mawɓen taw anani a yewti fi goɗɗum anani a yewti ko jamma on wawata haajitorde ko mawɓen jonnuma ndi needi ɗon bien sûr ko go joni mi anda sino woodi ko yewton ko inna needi kon seeɗa de affaire needi on sengari par rapport needi jumni needi baw ɗon waɗi différence ara honto yiɗon différence ko ben taw respect taw ɗuɗa woni taw no hawta seeɗa ɓana yette diallo non ko somo donc respect taw ɗen taw ala entre jama on ngal parce que somi daari mi tawi joni en fota darde enen ɗo fiiɗa e cella mi respectal mo haray andi ɗum nannidi goto sa daari ɓawɗon goɗɗo somo hettima ɗum hayso ko hitande mettide walla baba goto mo hettiɗo mo hitande a respectirama sabu fi mawdi ba mais noon joni jama on joni ko daari ko affaire adu noon reglude tawɗanoma ko respect dawgol ɗum cela veut dire tradition o ɗum ɗon accitirama ɓaawo namuji ɗi fina tawa on ko ɗum noon fayda no addi wonide sattede kon mi anda so yi nden sattede par ce que enen o génération ɗo hannde no woodi ko jokkuɗen tawata hara no wondi e nafa mais no woodi ko accituɗen kadi e tradition on tawata hara sen jokki won no hara no marno kadi importance mais ɗum noon accitama mi anda so yi ella ko tawi kon hara en acciti namuji go enen o génération ɗo fuɗɗi tawga janna ok par ce que so daari mawɓe ɓawɗo ari ɓe nabay noon tigi jangga e joni so nawima jangga a janggi seeɗen kon o yiyano abbimaji yalta ko min janggol ɗum wiyama dar si tawi mbaɓe mbuuju ba ari ɓawɗo o tigi jangga e haalanno ceerno heewa jangga ɓe nunoɓe janggude e wawa pato kon ɗo ka sengo ko ɓenta alqur'ana ko e ka français no woodi ka meɗen ko ɓenta tradition ka namuji men e gonte no duɗe kon mi anda so tawi ɗiɗon andi fi mum seeɗa yewte en ɗon fi mum wotigi nabama jangga
ari bawɓe si tawi woni anabama jangde woni ha hella o ɗo ni enayi e 18 ɓen kala mo komo ina yeehe addi o gara ko jangi o ɓe joni sa daari ɗum fof accita ɗum on heeɓi nafa e muɗum ko yawɗon ka lawdi heeɓi nafa e mum juutani mais woodi heeɓi nafa e mum ɓer komi jangi kon la nafi taw ok nanda so waɗi école seeɗa jangani ok sengo ka wonɗon gollude ɗon ɓay on yii ɗon gollude yewti fi ɓuuru ka saare ɗo mi anda nder ko wonɗon gollude kon si ɗon hawde toon e siga ɓe yimɓe ɓe won faala ɗen lintude ɗo haalde ɗo haala mum ko ɗum taki no woodi ɗo andi jama no ɗuuɗi kono heewi façon mi anda so tawi ɗon hawrde sattede e ka wonɗon gollude ɗon e ko yowiti e jama on to meɗen hawrude sattede wana honno won on sa daari taw den ange mo wonɗa gollude on à 100% taw e hoolaki mo haara komo hawtuɗa taw a hoolaki par ce que so joni mboɗo exemple anaba mo ɗum ɗo e ɓurde ɗo anabanima hay sa addi resonide me contrôle te taw anno ɗum ɗo deuxiéme chose ay ko blanjeri toon ɓe sa ƴetti 10 kilo tawi ɓe contrôle ma suivi ma comme ça on caméra de surveillance ɗum noon haray ko kamɓe halfinaɓe toon ɓen ka koɓe gollito toon non ko minen ɓe moom ɓe gollude nder toon mais joni halfinano nder toon est ce que no haray ɗon tañƴini wona golle makko ɗen woni wadde ko golle makko ɗum ɓesi nawa ok e nder ɗum ɗon noon mi anda so tawi woni haray ɓe traitirde on toon comme no anndanɗa hoorema neɗɗo hanaka jogitorede noon non waɗi no gasa noon kadi no change par ce que golle si tawi woni jokki golle ma gollugol a contrôle a golle maɗa a heɓay taw difficulté de si tawi noon woni ha watti contrôle difficulté mon noga heɓɓe change sa mais actuellement woodi keɓino difficulté ɗum ka première fois golle mum mais alhamdulillah joni change ko ɗum taki haray toujours siɗe yewtude fi affaire needi e jikku en yewtay kadi fi jikku seeɗa par ce que en memay de part et d'autre kede ɗen fof e memire sinama kadi jikku donc andi mawɓe ɓen e nana ɓe no change jikku ara wonde ɗum ala a kono yirɗon ɗum noon kadi ko honno ɗum cela veut dire ko honno neɗɗo doit jogitade e façon jikkuji par ce que façon jikkuji ɗi ɗum mais on daari on son calculé hande fen ko wonnon ɗo woɗi kala ko sowa muro mum jikku mais jikku ɓawɗo ko ɓeyano joni hay sa yeeɗo jummugol goɗɗo ɓeynata joni est ce que mo jannguɗo malla mo juulɗo mais joni kamɓe ko ɗina ɗum nara façon mbuɗuɓe naade si tawi woni ɓe tañini wawi ode kene wadde voyage entre ɗo e golle walla wadde voyage actuellement mayo mbuuɗe ko ɓeyna noon hokkemo hay ɓe yiɗanomo ɓe ɓeyɗanomo lawɓe ɓen hoore mum tarto ina hokkemo no annanta ko kellu cela veut dire ɓe tefata ɓe anda so tawi est ce que taw déjà ka on ɗo woni yahude ɗum ɓiɗɗo maɓɓe on kon yewde ɗum est ce que mawɓe on suka ɗon sino wondo ma si wondotako sino mari jikku moƴƴo cela veut dire ma si mara jikku ɗo woodi hewɓe tefay ɗum way ɗo woodi noon ɓe tefata ko ɓe darta kamɓe ko ɓe yii ko ɓe darta ko woni yeeso tellement que si tawi woni mi joni jam ko joomum o daari fen ko bannanɗoɗaɓe ɗo wi ok mo on mari ko ganda ko ndomi est ce que jamma so yiila noon yiila waɗi toon malji goɗɗi ko doye toon joni jamma ɗum basade ok affaire mbuuɗi jamma on ɓuuri basade en ko gonga affaire mbuuɗi kadi ɓaawo mbuuɗi woni taako kono mo ɓe no hani andude ko honno ɗaɓɓirta ɗi mbuuɗi ɗi gollitirta par ce que andi sa kala ka faalaɗa natude jawle maɗen noon koko nafatama nafa jama o fof no nafama aduna e laakara bon iɗen suutino fewdo o sahay ɗo sa yurnitike 25% wonta e goɗɗum ɗum nanda si tawi koni tum wona hoccirede adde so tawi no woodi ɗo laayi goo wona ɗi rewede tawata hara wona no hanniri no nanda son yurnitike nden toɓɓere ɗon kadi hella ko faar jawdi ka fa ko faar jawdi ɗon sa daari 25% woodi woɓɓe goo ɓe ɗaɓɓi jawdi mais kono hande no woodi noon kadi piparoɓe goo koɓe darta kono wimaɓe no changero quoi par ce que si mi andi joni mi andi joni o gore janɗo heeɓi mbuuɗi min mi heɓali min nayi mi yahay ka karamo ko kaari min nayi wallan mi heɓa min kadi ara kaari ɓural nan ɗum noon laɓaka bala kida heɓa mbu jawdi
wakkilo gollaro ko laaɓude pos ɗum nafa ma aduna e lakara nafa jamama o. Ok ko ɗum takki haray ɗuɗuɓe men no waɗa piiji hewɗi ko tawata haramo be no weltori wona sonnaɓe wona sukaɓe joni yiya e misal ɗimmojo moɗon no waɗi ɗo immeuble mare mo darni gaari ɗo otoje pour que ya innu a ñembay ɗum ɗon woɓɓe tefata anda ko honto oɗa o rewi ha o heeɓi en jawle ɗo est ce que joni e nder ɗum ɗon noon kankadi ɓoynay mo tamtude donc hannde kon tomi faami yahugol ko fiiɓe yaha ɓe waɗa cela veut dire clandestin mi anda sino woodi ko yewton ɗon kadi par rapport par ce que kon waɗi o yiyata hannde mawɓe no yaha waɗa clandestin ko enen o génération ɗo hannde giddani leyɗe porte et pourtant harana voie légal yani wona no hanniri noon ɗo woni yarde quoi mi anda so yiiti ɗum kadi programme on kono way ɗo kadi min a warani la mari ami préféré welli jom mo welluno donc mo simen ari no golle ni o ya boy o tigi do ndara si waɗa clandestin pour ndara si tawi vimo on changé quoi min mo mbari sa jaɓi accu wara jam aduna on ta heñano aduna on accu ɓere arske ma ko walla windamma ko a heɓay ɗum ko satti o malla ko ɓooyi walla ko yaay o a heɓay ɗum kono na ya heñano mum o ino o tigi waɗa clandestin woɓɓe yaha ha lutta e mum woɓɓe yaha kadi Allah waɗa ɓe réussi ay non ɓe heɓa ko ɓe faala ko mais noon sa daari plupart ko ɓuri kon ko luttaɓe mum e ɓurɗude e di réussi eɓe c'est ça parce que sa daari 75% on fop soit ko refuleteɓe arta ma woɓɓe ɓen ko lutteɓe ka sahara ma ka ndiyam bien sûr donc joni ko ɗum ɓenni wo le destin est inévitable ko Allah foduma kon ɗum ɗon a heɓay rek mais piiji gonno toon atawi ko joomum woni faggitanade par ce que ko ndu waɗi faale on feeƴi sa feeƴi andi Allah no wi waddoymi walla mo wona e hawjanko a jogaki sa ƴegani ko hewtanale pour fotade sa ƴegani ko hewtanale a yana hara hewtali noon ara no woni perdi hen fof kay nawayi par ce que si deni si mujji ɗo hande mawɓe min mbuuɗi min waɗa clandestin mi yehi mi hewtare komi faala to ɓe wulle fiiɗi mbuɗɗo mi maayi kadi ɓe wulle kadi ɗum wona perdi ɗiɗi wonno perdi ɗiɗi wonno donc ko jama ko duwa waɗugo wattu jaam goɗɗo kala ko Allah windi ɗum kon heɓay ɗum ara hawjale ok en arta e sengo ka comportement ji seeɗa enen o génération ɗo en yewte tew les jeunes génération c'est à dire nous les jeunes joni so dartinitelen ka comportement ji piiji hewɗi no waɗe toon tawata hara gorko no wadde ko sonnajo waɗata mi anda so yii ɗum kadi par rapport e waɗugol tatouage ji ma produit cosmétique ji ƴetta ɗum ayay sukaɓe goo no waɗa siga ɗin piiji quoi mi anda so yii ɗum est ce que ɗum no heewi tew ɗum no d' accord hande sa imagine joguiɓe temmum naturellement e joguiɓe change temum mais tawi ko change temum ɓe ɓuuri ɗurde par rapport e joguiɓe naturellement mum parce que a daari ɗo joni a daari tawi la wojji hande an a wojja awi an kadi a wojja comme no mojjiri noon ɗum wata wonta goto faut que ko Allah jonnuma ko joguitoɗa ɗum noon wata hawju hay fus ɓennayi kaarino laaɓi o no ko ɓawluɗa o si Allah o korima jawdi woni a heeɓi jawdi ni tigui an hoorema ɓanduma no andoto ko ɓanduma to par ce que change ay c'est vrai hay sa wojjali mais temo on change ay hay ko ɓalejo tan ma tan laba ka mais sa a change temo wiya waɗa tem boɗejo wata wonde andi wano blamɓe ɓen ƴette par ce que piiji hewɗi no ƴette hay ka démocratie hay démocratie on kaka blamɓe ɓe ƴetta on faami par ce que kamɓe c'est à dire ko kamɓe yaltini piiji gon toon tawata hara ko ɓuri kon no wondi e importance e sengo maɓɓe e sengo enen ɓale ɓen kadi mais sa daari piiji gon toon hiɓe moƴƴinani hoore maɓɓe tawata hara ko fi maɓɓe ɓe moƴƴinani ensuite enen daaren ɗum ɗon poussen hoore men ƴetten ɗin piiji fiye wojjir no ɓe wojjirno et pourtant kamɓe ɓalli maɓɓe ɗin ko noon Allah tagiri ɓe no imagine ka nebba wonaɗa wujede ka ɓalli to voilà
donc kamɓe ɓe waɗani hoore maɓɓe comme balle maɓɓe ne change a yiyata ha on boɗejo no change hoore mum watti ɓalejo ɗum a yiyata kan noon waɗi voilà mais kono a yiyay ɓalejo no ƴettite mum aɓaɗa wiya change waɗa boɗejo wata won porto waɗa porto hoore ma walla waɗa almawata hay sa woni juutoy tan yiwɗo mo anda a waɗi hoore ma porto na Allah waɗma cela veut dire ko changugol ɗo jikku jogo jikku moƴƴo par ce que kon finɗa tawɗa ko a doit joguitoɗa ok wondigal mum e mawɓe ɓen seeɗa mi anda si juuti so tawi juutali tan min enen actuellement miɗo wondi baaba en no feƴƴi arude hen jangani ko ɓoyde fayda ko duuɓi ɗiɗi ok e nder wondigal noon e yumoɓe mi anda so tawi woni hara woodi ko hawrɗon ɗum sattede ka nder famille nder ɗon par ce que andi ɓennayi o famille moƴƴi aussi kawtal ngal kadi moƴƴi mi anda so tawi woni kawtal ngal no marno jikku moƴƴo e sengo moɗo yerdu woni ɗum famille ton kon non alhamdulillah ɗon o tigui kanko wawata wiide kawtal ngal moƴƴa par ce que tawi woni a wuuri e hoore jamma a tawi mawɓe maɓe no wuuri noon hoore ko ɓe wuurde kon ko ɗum wuurɗan kadi ha heɓuɗa goɗɗum go alhamdulillah nde to yiyata Allah ko mais mbiɗa yiiɗi mi honnantela on tigui no yiiɗi kayen kadi on si heeɓi seeɗa change vie amen o surtout wallito mawɓe amen quoi inchallah si walliteke mawɓe mumen e famille o no gasa kadi ka change quoi par ce que woodi sa daari hewɓe hande ɓe gollay ɓe ɓe waɗa hakkille maɓɓe mawɓe sa golli ha mawɓe sinima taw ɗin ha janɗi andi ko nafa ma ko lorema sa heeɓi duwaɓe wallita go quoi ko ɗum mawɓe wiyata si mawɓe maɓe netorima pay ko yaga sa heeɓi netorɓe mangu awi anana hay ka duwaji si bobo dañama nen nayi ɓenna siga ɗin duwaji ɗon no yewtirɗon ɗon ni heɓa jawdi neytirama ka ceccum makko si o mawni kan kadi voilà no haniri noon kadi par ce que koko farli ma kadi andi hunde no ɓenne o ko duwa e des fois no toon ko hanamma no toon ko hanuɗa wadde an kadi no piiji ɗin ko si kono joni e nder ɗum ɗo e comportement on toujours wonde e yewtude e sengo toujours enen ɓe sukaɓe on dartinayi wano événement ji hewɗi no feƴƴa min naali fof kono yoga e men ta hara no hittini on andi piiji no feƴƴude kam men ɗum no waɗi façon ji buy ko honno woniri no toon ka duuɗe woodi hara e misal mottodirte waɗe bayana cela veut dire jooɗe alqurana jangge ensuite woɓɓe kadi hara no telen to no mari événement culturel yani no waɗa soirée ji siga ɗin ɗumaji mi anda si tawi woni ko hon onon haqqille mon ɗen ko honto ƴetti e sengo sukaɓe ɓen ko honɗum ɓe ɓuuri hittinde ɗin domaine ji ɗon ɗiɗi ɗin ceerno ɗon ɗiɗi ko honɗum ɓe ɓuuri hittinde e muɗum fewnuɗo son imagine fewnuɗo ka wonnen ɗo ko ɓe ɓuuri hittinde e mum ko part onon telan culture on quoi mais e degura noon no woodi wonɓe waɗude bien sûr mi wiyata ala wonɓe waɗɓe kono ko ɓen ɓuuri fandude e wonɓe wadde ɓe ala wadde men ok par ce que kon ɗum waɗi enen hannde ko goɗɗo tindinte wona enen par ce que e yi bobo no maaya acca nene mum acca baba mum woɓɓe hay kaka nder reedu woni hettade ensuite suka no maaya acca mawɓe joni noon si tawi woni hara enen o génération ɗo en ƴetti piiji gon toon tawata hara hiɗen andi le pellet si tawno no artete no harayno ko ɗuuɗi harayno e aduna on heƴƴetanoke par ce que maynoɓe ɓen fof harayno ɓe artino joni noon en andile ɗum ɗon tolle artatake si yahama artatake joni noon ananayi yiɓe inna ka pular wo mono fokkiti ka artata yo yooɓo ko lannata c'est ça par ce que so dartini ɗum gantayi ko gonga joni noon enen fewno ka fewnuɗen ɗo ko wonɗe yooɓade kon mi anda so tawi woni hara gonga koye nde ko fewdare andi ɓene o fewdare naɓay goɗɗo yahay naɓora quoi fewdare yahay naɓora joni noon satanali yilla fewno ka fewnuɗa ɗon nden fewdare kayre ko ɗum ɗo woni inde mayre iwata abadan ko fewdare ɗum wiyete an on noon iway ka âge mo wonɗa on a iway e mum joni noon mayde nden ala suɓude joni noon si tawi woni mayde nden ari e nder on âge mo sikkuɗa hi fewde on sayi ɗon
hara e angon bon andi ɓe nayi o goɗɗo si dardia ari e goɗɗo fewon ɗon saɗo ma ƴiƴƴan ceccanno diwde o ennayi bo mayde ngay so nde ari nder hata e makko par ce que on tuma mo wawi mo selli mo dogay o lawoto mi anda sino woodi ko yewtum par ce que kono waɗi ɗum ɗon ko be ɓeyte moƴƴa ɗuytito ten piiji go mi anda sino woodi ko yewton ɗon kadi de en jannguɓe ɓen taw no wi yiite alago e ala kara ko beete e nobol na noon gonga ko gonga ndi alors donc si tawi woni mi daari ɗo ɗum ɗo mi daari feno ke ƴiƴan an woni diwde ɗo mi suɓaali komi waɗa kaka wonɗa keccun ɗum ko ɗon heɓata ko ɗon heɓata ko ɗon heɓotoɗa ɗiɗo ɗiɗi ko ɗon kaka fewniɗa ɗon ko ɗon heɓatadi fof mais mi yewtata toon jama mo ɓe wattan tun hilla fewdo asmu surtout ka fewndi ɗon eyi c'est vrai andi ko ɗum toujours andi ɓeɗo eɓɓidirgol no satti par ce que ko ɗum ka sikkunoɗa woɓɓe ɗon na ɗon ɓe yalditantama no heewi tew e meɗen tawata hara hoolaɓe no woodi kono si a weddintiniɓe e sayiji ma a weddintiniɓe e yewtereji ma e façon cela veut dire no ɓe woniri noon ka ɓengureji ma ka jama sa weddintiniɓe ayi piiji ɗi ayiɗa voilà mi anda sino woodi ko yewto ɗon ɓen ɗon kadi waɗgol sambulam mimmiɗe rewde Allah hollugol jama on si fana heewi ɗo joni no mottodira a yeewa ɓe nene awa salligoɗen nde juulen ta noon hara ko ɓayiɓe ka jama ɗon ma ɓe nawa rentoɗen de awa sonnaɓe ɓe sonnaɓe kaari en awa so rentoɗen e sonnaɓe waɗi hara noon si heddike kamɓe tun no mi anda sino woodi ko yewto ɗon ɓen no waɗay ɓe sambulan no rewde ɓen usage ɓen no wi sa daari plupart ka hakkunde jama oɓe julda kan ɗum ɓe ɓurta tinde si julde ok ɗon kay koye façon jikku gono ko jikku kay wonno on andi goto kala no mari jikku mum ko ɗum pullo fota wiyata jikku ko jokku wonde jikku ma mum haka ɓawa goonu goyna milan haabima ɗo sa ɓoyi tumi tawetede donc jikku wonduɗa ngu ɗum ɗon ko Allah waɗi gonɗon e ma mais noon sa sensi a waɗi onno a ɗuytitike ha paari pour no wondira jama o ɗum ɗon ɓurama marande importance par rapport no jikku ngu ka par ce que tagaɗo mo ɓe ko kañum tun jogitani jikku mum on feere neɗɗo sa yi o ƴetti jikku nokkugo andu o heɓali éducation moƴƴo ka nder famille sina ɗum ko jikku moƴƴo te'oytaka yaasi jikku bonɗon a anida e ko joguiɗa kum wona ya ƴettu goɗɗum kadi fawidira e hoore ɗon wallahi joni noon si komi fandi yewtude ɗon ko sonnaɓen seeɗa e yafinoto noon e mabɓe par ce que ko domaine mo gandanɗa no englobe foof se guinninede e jikkuji rewa worɓe ɓen tun no ƴetti kadi hay kañum sonnaɓe ɓen joni sa dartini sengo mabɓe kamɓe kadi no heewi e mabɓe ko innete nawligu andi nawligu no heewi façon no toon jombidir jombaɓe hara ɓen ɗon koɓe nawlan quoi no toon kadi ɓe hara hay goto mabɓe resaka ɓen ɗon kadi ɓe nawliniray mi anda so yi gon sengo ɗon kadi kondu yiiɗi on ɗon kadi ɗum no heewi on ɗo façon honɗum jiiɗi par ce que wandi no heewi ko noon no heewi façon wono sengo ka ɓornateriji surtout daga joom hara exemple ka ɓeygu on jommu ɓeyguji ɗiɗi voilà ƴetten on étape ɗon taw so jombi ɓeyguji ɗiɗi hande on sodani oɗo ɗum ɗo on sonnali oɗa oye anan exemple manifeste o inna on sodani oɗo ɗum ɗo on sonnalan min fiyonno min kada on sonnaylan ɗum ta ɗum labaka goto kala ko jonnoɗa kon droit ma mo modi ma joganima o on ɗo nalantomo kanko hormo ko hara e mandanimo si tawi no awa réclame to hooremo wiya jonnan droit mum ɗum noon ko si tawi on tigui dey waɗali ko droit kon dowa an e hoorema lantade mo par ce que ko droit ma objectivement ko ɗum noon ka mo dowa fotoma juñude ɗum mais noon si tawi woni fi o sodani ɗum ɗo oɗo o sonnali ma a fuɗɗike manifestate ɗum tawi labaka ɗum no adda ha wori wona saabu dewgal ngal heelata voilà wona saabu dewgal ngal par ce que woɗɗugo ɓennaki tan ɓaymi nga waɗani oɗa walnala min mi hooti kam o ɓemme bon kanko noon ƴettuɗo on ha paari o addi on sonnajo ɗon on noon si fokkiti hotugol ko heɓata wiide bon ko diɗo needi mawɓe newnoma iɗa wawi yawde ingal focci mi salmina kono wawɗa ka famille ma cela veut dire ɗon o accali hay mawɓe o yaɓe so inni kono wawɗa hay ka famille ma cela veut dire mawɓe kono way merci joni noon ko ɗum ɗon duwa ɗe dardude cenɗe ɗen fof par ce que kono waɗi nawligu wona ta sikku ko mo tawɗa toon o ma
mo Ma sakki photo. Ma on fotata. mamo sakkitiɗa mamo sakkitiɗo arde on ko be photo non on fotata haysi tawi woni ɗum ɗo wonayi yaaro haqqil wata wi wondema fi o waɗani kaari min kadi waɗanelam par ce que ɗum ɗon hollali needi moƴƴi wona jikku moƴƴo noon ɗon mi jombani hannde kam mi wonɗo bien sûr milan fewndi jombugol hannde simi daari hoore am minni woɓɓe ko ɓeylan toon Oumar Ahim arɗo mi okama o jiwan ɗo mi landaki ma fusuka jogi tan lam ɓe wondi ɗon seedani tum ha mi tawi o fuɗɗi kala e wasanede min min andi min namin toroyma ko mawmaɓe okkilan par ce que tan daari hannde jeune ɓe busno waɗa ɗum ko ɗum sa yeeyi hannde jombugol ɓe sattine to pourquoi parce que tawi ɓe nasi ɓe yiɗama okkude mais ko ma sattata o sina ɗum a piitoraɓe quoi ɗon nanta mawɓe hewɓe no wiya ɓenna min simi ƴetti o mi hokkimo ni tum miɗo hulita o piitoronom taw woɓɓe ko haysi si ɓe yeehi ha ɓe nawoyi ɓe hulay taw piitirɓe fi ɗum c'est vrai parce que ɗon taw so dartini a tawi no metti fiigoy an hiɗa wawi ƴettude e fondation ma e ɓerde ma laaɓude waɗa jikke okka o tigui mais vers la fin o ƴakkintinama o ƴakkintina ɓeygu cela veut dire o ƴakkintina ɓeygu makko o haala kadi mawɓe ɓeygu makko ɓen no yewtirɗon ɗo ko nanta ɗum min nami doroye mago ko mawmaɓe moɓɓaɓe andemaɓe okkilan voilà est ce que ɗum jikku laɓaga so goɗɗo ƴetti antakiyel mum e hoore laaɓal o ƴetti minnima himmi hokkima oɗo e hoore fiyalla ne laalo ɗa foti mo jogitorde on dowaɗa ɓurde jogitorade par rapport mo domonoɗa hoore ma awa joni noon andi yaasi on ɓawi yewta woni affaire jikku yaasi on hen hande so dartinde na ɗon fewniɗe par ce que ko honno waɗi hande mawɓe no wawi ƴettude gon fondo ɓennaɓe o kiima ɓiɗɗo maɓɓe mais est ce que kanko yahowo on si o yewtidaka hande ɗum no gasirano gasatade fewnode kono marɗon ko yewton noon gay par ce que ko ɗum e ɓawoɗo e joni no seedi ɓawoɗo si tawi ananay no mawɓe no wiya sa yeeyi ƴamugol ɓeynata ɗum armi o kima ɓiɗɗo on min mi landotako mo on tuma na suɓo ko min mi landotako mo ɗum noon par ce que komin heeɓi wona kanko heeɓilan mais noon hannde sa yeeyi ƴamugol ko ɓe nantaɗo ɓennama yewduta joni ɓay kanko yawta jooɗi o min nami jooɗoyto ko ko nandemo responsabilité mais mi wona min jooɗoyto ko kanko jooɗoyto si tawi woni o waɗi d' accord ella ala min hedde ko ɗum nanta ɓe wonno par ce que e nder 10 personnes ma wiyen 10 filles e nder jiwɓe 10 sa dartidi a tawi ko ɗiɗo heɓata toon ɓe mawɓe mi wiyata rewɗo exactement ta hara ɓe koyfitata ma yahoya lutta ɗum ɗon tawa ɓe yiltitaki e nder yewtere ɗon par ce que woɓɓe andi si mette hun aroyi hiɓe wawi jaɓude goy pour la première fois hiɓe wawi jaɓude antuma hara ɓay mette ala ko welo mais feƴƴitoya tum ɓenna min ko nenan e baban waɗimi ɗum ko kamɓe lorri lan waɓe waɗi lan ɗum ɓay andi on tuma c'est que mo ɓe no mari jikku ala mo ala jikku par ce que si ɓerde bonde nden ari haray on tuma ko ceytane woni toon wallahi si ɓerde moƴƴere nden kadi ari on tuma haray mo be mon no welti mo be no normal voilà joni noon ko ɗum noon andita toon fewno noon ka normal on fewno ka woni yaade ɗon hara mo be mon no welti ko noon anditir toon kadi si ɓerde bonde nden ari an waɗa limite quoi so imagine hande kaduna ɗo ko ɗum ɓuuri weldude kaduna ɗo ko ñiire ɗengal ɓuuri weldude kono e ɗum haɓay c'est ça haɗata kadi yewta kadi han hejjagal wonta ko wonno c'est que exemple ji ɗi no waali e kene joni ɗon kadi so dartini toujours sengo ka jikkuji ɗon sonna wano mawɓe suddiɓe hewɓe no woodi e maɓɓe tawata hara iɗon andi no toon anduɓe ɗin piiji par ce que andi ɓenne o no toon initiaɓe ko wente initié comme bon kono ɗum wiyete pular cela veut dire cela veut dire ko wente naamu maɓɓe on kon quoi no toon ko waɓen ɗon ko coutume maɓɓe ko naamu maɓɓe ko kamɓe tun jogui ɗum ɗon on secret ɗon quoi kamɓe ettinen sariya ɗon voilà ko kamɓe tun jogui ɗum ɗon joni noon e nder ɓen noon a yeehi ka maɓɓe ayni a jokkay on konko ɓe on naamu maɓɓe ɗon cela veut dire ayni a jokkay on naamu maɓɓe ɗon hiɗa wawi mo ƴettude adda kam moɗon sa ƴettimo a addi kam on no utilisirtamo noon kam on sa wattanali yilla probléme yanayi ka famille probléme heɓay kay par ce que kono waɗi ɓe andanama ɗum ɗon joni noon e nder ɗum ɗon mawɓe suddiɓe no woodi ma hay même sukaɓe no woodi tata si ɓe falama jiwoɗo joni ɓe nayi yaadu karama ko
ko ɗum mi fandi haalugol Oh. yaadu karamo ko Mi ɗum nani. no rewa duyiɓe rewa suddiɓe mais sa ƴetti 75% ko suddiɓe ɓen mi anda sino so yii siga ɓen ma so nani ka ɓen kadi wowlete No heewi tew fewno ɗo rewɓe noon mi tori yaafuya maɓɓe tawa ndema par ce que kon ɗo de lan haalde ko wona droit eyyi sa daari ɗum ande si debbo ƴetti ɗum ɓiɗɗo mum okkima woɓɓe si tawi woni a jombo yiɗimo ko addi tawi ko on ɓuura fonkede par rapport ɓiɗɗo maɓɓe on ɓeynaki tan appo mi yaaka ceerno kaariɗa mi daara si tawi ne meeɓay komi guirra oɗo o sela on o joga ɓiɗɗo on no woodi piiji goɗɗi ko an addanta ɗi hoore ma ko an salantoɗi noon kadi hoore ma par ce que ko ɗum waɗi a jombi ɗiɗo ɗandi ɓe fof koye ɓoggol ma wonno sa jonni oɗa a jonnali oɗa ɗa andi hara ɗa jogani oɗa woni a jonnamo aɗon ɗo ba a jonnamo ɗo ba fof ɗa joganima ko min ɗaɗon jama o mo ɓe wattantum hilla surtout e jongaleɓe a jombi ɗiɗo hayso ko a ronu mawɗo debbo mo 79 ans walla 70 ans pardon a jombi jo mo 19 ans andi ɓen no hecciri no ɓe hecciri noon si tawi woni a yi an a fonka jimugo attaɗo mawɗo debbo on ɓe fof ko ɓe gurama jogitoɓe fof waɗaɓe niveau goto quoi fondidiraɓe par ce que ko ɗum ɓurama marande avantage aduna e laakal ko ɗum ɓurma marande avantage aduna e laakara bien sûr joni e nder ɗum ɗon fop ko englobi ɗum noon ko needi e jikku ɓay ko pular wonde yewtude mais si tawi woni hara e nder ɗum ɗo no toon ko tawata hara e enen o génération par ce que siɗe yewtude ko ɗum ɗo ko enen o génération ɗo hande ko enen ɗo ɗum ɗo tuusi quoi no famiro kala ko woni dogude hande fimawɓe en feƴƴi hande ko ɓe holta en ko laawi kaɓe rewi ɗon ha ɓe réussisi ha ɓe waɗi fondation ko tawata hara hande ko ɗo wonɗen ƴawrude fiyen hewtu ka terrasse dow joni mi anda si tawi woni no woodi ko yiwɗon hara e sengo culture men on cela veut dire naamu men o woni ko kaka wonnen ɗo woni kaka wano Guinée par ce que no woodi ko respect ko inte respect kon teddungal mi anda sinno ko noon ko honɗum yiwɗon e ko sendi hakkude teddule ɗen cela veut dire mawɓen e sukaɓeɓen hande min komi nanano ɓawɗoɓe inna hay baabe ma taw an e hoore ma e baabe ma si ɓe innima ɗum ɗo ko wiyata baabe si ɓe nelima ɗo exemple ɓe innama yewwanna ɗum ɗo sa yeehi ka ɓe kaɓe nelma ɗum wiya baabe an no nellan e mum e maki yo waɗanɓe ɗum ɗo mais hande sa daari jama hono sukaɓe hande ɓe respecta ɗum moɓen comme par rapport a ɓawa ɗum non par ce que ananta hande suka no wiya ɗo hande no wiya ɗo baabe an no maki ɗum ɗo ko wiya tum baabe an ko ɗum ɗo wi ɓe yo mi waɗan ɗum ɗo ma mawɗo ma ɓeyna mawɗo joni an suka sa yi bamma ɗum ɗo ɓeyi ko ɗum ɗo ɓeyni moɗanɓe wona ɗum ɗo wiɗa ɓe makamma tataw respect no manki ɗum woni konngol hollugol ɗa respectingol ngol natali e nder yewtere ma nde par ce que pular no heewi façon andi ɓenne o jooɗe ɗo e fempe ɗo e toole ɗo fof ko jooɗe kono cela veut dire no mari teddungal si goɗɗo innima ya jooɗo ɗo oni fempo oni toolo a ƴetta wiɗo sengo ka wiri toolo ɗon ko ɗon jooɗoroyta par ce que sa daari hande sa yeeyi ɗo hande haaju a tawi mawɓe no jooɗi foccini ayi baba yaafe ɗon tan mi yaabuma feƴƴa mais sa imagine haala kan no ko comme ça yennore won noon ara yenniɓe déjà kono ko nanta ɓen kum pay ko no mari needi no respecté hoore mum eyyi joni jama on joni yimɓe ko ɓuuri fonkude ko mbuɗin tigi tigi on par ce que sa daari hay moɓɓen surtout Fouta toon si tawi woni ɗa mari goɗɗum a waɗi haaju kamɓe dikkitataɗo ɓe darita comme kamɓe ɓurma darade haaju ma o mi daro comme haara kamɓe woni pilier o ngal voilà donc noon si tawi woni noon ala fus a wola tum ɓen ay potoɗo moodi fella gueɗe meɗen faale haaju ma miɗon hande ay ala ka walla on tuma hay fayda ka famille ma toon sa hettinali ko ɓenta mais yaali koyno mi wallitorama taw a hollali taw iɗa faala mi wallitorama mi yaal daggale mum to voilà ɗo a woday ko yalti quoi c'est la veut dire ko ɗum ɓe fandi haalgol kono ɓe takkoto andi ɓennaki tan ɓennay ɗo fokke a fokke on mo sa yehi ko goɗɗo ka mukaki tigi tigi on a wata makude ɗo joni ko ɗum ɓe fewni so tawi woni ɓe ñamal goɗɗum e junngo ma sa tiri haaju ɓe watama daranade
ko ɗum taki ɓe ɓindiray par ce que ana hewte to woɓɓe anduɓe ɓe inna he baba ene kilo hottol e kilo kaaje ɓenna kilo hottol e kilo kaaje ko honɗum ɓuri teddude sa imagine tawi ko kaaje ɗum ɓuri teddude e hottol non non joni andi seke ko enen en famali pular o andi say woni ɓe landori noon ɓe nima kilo hottol e kilo kaaje ko honɗum ɓuri teddude an a ƴettay directement kaka kaaje ɓuri teddude et pourtant le kilo fof ko kilo fop no fota ɗi a faami ka e ko honɗum ɓuri ɗuɗude ko hottollo ko par ce que ɗum ɗon a teguidiray ɓuy ayi ka par ce que ko pular c'est que ɗum noon fof ko hollugol goɗɗo ko minimise hoore makko wo ko minimise hoore makko si tawi himo mari respect mo mari teddungal mo wondi e needi wallahi jama o e ɗuɗude ɓe hittina e fiima an noon haare ɗa koye fintini fiima ɗa considéra fiima bien sûr voilà surtout sa yeeyi ɗo hannde ka jamani fotti ɗon a hewti a respecté hoore ma ɓeyna tout respect ko a respectata hoore ma na goɗɗo respecta ma donc noon sa respectata hoore ma personne respectatama sa yeeyi noon ka surtout ka yimɓe jooɗi ɗon a hewti tun a tappani ɓe gaɗum salamu aleykum o ɓeyna kare ko ɓuy mawnitini mais noon sa hewti a wi assalamu aleykum ha moƴƴi a respecté hoore ma donc fof mo fottoɗaɗa joni ɗum respect hay sa ala hay fo so a tiri haaju ɓe darantoma ɓeyna o ala goɗɗum kono mo respect quoi par ce que needi ɓenne bullal kaka baggal seeɓata needi ko bi ka on tigi woni ɗon paykum par ce que hannde sa yi paykogo no jooɗi no fewja ɗum misal mum no woodi par ce que sa daari hay ka laamuji aye toon wona cukaloy no jonna fonction tatara kaka goto sikkano ɓe gaynay kono par rapport e intelligence mo ɓe mari on ɓe holla compétence maɓɓe on ha jama o leyna min sikkano kaari yaltitayno ɗo o resisa e muɗum ko ɗum takki si mottodirama kala ka mottodira fayda ɓeynay tun awa de kaari doy no yewtude ma kaari no makude si tawi ko marɗo teddungal anane fof no awa jente kaari no makude jente hay siko paykum ɓay mo mari teddungal mo mari respect mo mari compétence ɓe heɗitantomo ɗum ɗon ko marque ko cela veut dire ko andugol hoore mum dès le début ko mawɓen holluma kon si a ratali a jokki ɗum noon a heɓata ko mettatama bien sûr par ce que tagaɗo a heɓata ko weeli tum kono ko ɓuuri ɗudde kon si a suivi chemin mo andanɗa hoorema on ɗon ko namuma on kaka sengo ka mawɓen ɗum ɗon iwri a tawa hay si mette ari a heññay e ma par ce que iɗa andi ɗum ɗon toujours a heɓata ko welatama tum est ce que a faami joni toujours e sengo ka jikku ɗon e yahay kadi seeɗa fayntin e ko winete programme chambre cela veut dire ko piiji yowitiɗi e nder suudu hakkude wonduɓe e nder galle goote en ƴettay ɗon misal wano télévision goto no fixa e nder suudu tawata hara nene bobon e baba bobon ɓe fof ko on télé ɗon ɓe woni mari ko ɓe ndaara quoi joni nder ɗum ɗon ballon no fewnditi série no fewnditi ko honno ɓe wawata partagirde ɗon par ce que ɗon kadi ko jikkugo yaltata ɗon ko ɗon andata ko homboye maɓɓe mari jikku mo anduɗa ara wawa partage de hakkude maɓɓe ara umali saƴali joni ɓenɗon ɗiɗo série no fewnditi mo sonnajo on weltori fi darugol ballon kadi no fewnditi marɗo importance mo grand jon faala darugol ko honno ɓe négociirta ɗon ha tawata hara ɗum on événement ɗon feƴƴe hara mo honno hara sonkali sa daari plupart ko ɓurata ɗum méfiade ko ɓuri kon ko worɓe ɓen par ce que si tawi woni série waɗi ɗo joni debbo no sohol darugol ɗum mo pressionné mum an kadi ballon no wadde a pressionné on ballon no ha mais on no a tawi mo tegi série ha paare a changé toon waɗi ɗum ɗo on addaki sans sonko mais si tawi woni noon a tawi ɗum ɗon addante probléme an gorko no ɗa mo fiyade ha paara yaha si tawi ɗa marɗi ɗimmo go ka daara ballon yaha daaron par ce que ɗandi ko wono worɓe tum ɓurata daarugo ballon e par rapport rewɓe sa daari ya 10% o tawi ko rewɓe kono 1% ou 2% o darata ballon tawa ko ɓuuri kon ko série ou bien culture dal ɓe ɓurata daarugo kono hedde ballon no ɓe sohola fi mum voilà joni noon e nder ɗum ɗon si tawi woni
musée on ko gollata ko ha par exemple 17 heures ballon ko 18 heures fandani ha 19 heures comme ça joni noon ɓeygu makko andiramo yaltugol ndaroya ballon nokku goo ka nder toon tun o andi fi ndarugol ballon tawi noon série moɗa falango ari joni noon est ce que modi makko no mari droit yaltugol ndaroya série nokku on no ballon makko nokku goo par ce que ɗum ɗon hari o wawade teɓe haalda ɗum kadi wonno ɓe wata partagirde ɗo hakkude maɓɓe nder toon joni ko soit goɗɗo maɓɓe muñño ha si on on heure feƴƴi ndara résumé mum par ce que ko ɗum waɗe joni si tawi woni hande ange ɓeygu ma ɗon ko suudu wotiru chaque ara même heure onon dalan série e ballon no wowi dogude kono ko ballon on ko gattato ndade ballon ha si paari kono hara kanko hoore makko mo gattano fi mum mais hande ɗum ɗo waɗi di ha paari an a yalti a laɓɓoy ka ndara ballon goɗɗum go accima toon a yiya ndaro ha paari artoyi wona ɗum o imagine ta tellement que ko wiyata ya quelque chose quoi hande mi anda kono waɗi hande accuɗaɗo yawɗa ndarogo ballon nokku go fiyonno par ce que ɗum no heewi to ko watta voilà andi noon on tumara fuɗɗike ñaaɗude on tumara changement d'avis ari joni noon ko ɗum takki siɗen yewtude ɗo e ɗum fof ko jikku andugol est ce que kamɓe ɗiɗo yo way partage de programme ji maɓɓe ɗi hara goto heɓali ella e mum joni noon andi on série koko nden haalde fani ɗen haalugol ɗon oya immike yeyda e misal o immike o yeeyi darugol ballon nokku goo meeɗa waɗude o yeehi o daroyi ballon ha o artoyi si o arti oya meeɗamo andirde ɗum ɗon oya ko waynanta hay o jokkoyi ko buumi par ce que o wowa ɗum ɗo hari hiɗo wowi bembunade ha simi gayni série an on o dara rediffusion ballon kono ɗum ɗo hande o inni o daroya ballon on en direct ɗum ɗo wowa nande o jokki ko buumi kono noon si Allah jaaɓi andi siko marɗo fondo moƴƴo kañum sonnajo on no woni no yewtiramo façon go kono woɓɓe ɓen ko biɗon fuɗɗoto kambude ɓay to gonon on fuɗɗike waɗiren ni min kadi sa mo ɓe tour mum on to mo imagine kanko de janggo so waɗoy ɗum ɗo voilà oynage san janggo yotodiro quoi janggo si oɗo heure waɗi min kadi mi yottoto mi yalta mi woda goɗɗum a fur et à mesure ko noon ha ñande go tunta certigal waɗi ko noon takki o yimmoto ɗon o yaha o yaltoye tun o yaha o yayna mi accima ɗo fi ndaro série ma min ko balo mi yeyi darugol te oɗa ko à 100% ko balo yeyi darugol mais oɗa imaginata ɗum ko haqqille mum oynayi ɓay wowa ɗum ɗon mi hoolaki kanko noon o yaha 100% makko darogol série o nokku go tata harna série o daroy 25% omo daari série est ce que a faami par ce que kono waɗi no metti fi himme mo ɓe no mari ko himmani ko gonga kono si tawi ɗa mari ko sekko ma tawi ko moƴƴuɗo hara a heeɓi chance yetto lamdinoɗo voilà joni noon e sengo maɓɓe no woodi ko sekkoto sonnaɓe hewɓe tawata hara hiɓe mari domaine ji ɗi ɓe rewa fi waɗugol faaleji maɓɓe ɓe dara noon fi angi kaari ɗon hejji ka galle ɓe yiman une fois ka yaasi ko ɓeynta bon daren ko honno wawiten convaincirɗe oɗo yetoɗenmo ko jokkuɗen kon kori ɗum wona ella ceci cela ha ɓe wawa récupérede oya ka moodi makko ɓe wona kamɓe fof ɓe wona équipe goto mi anda so yii siga ɓen ma so nani siga ɓen ka wolte par ce que no woodi woɓɓe taƴa ha gasa taƴƴinora ko noon ɓeyata ɓulo fuuta naggi juula taƴa taññora awa iwa ko wonno ha par ara itta wala kadi ko wonno innamo joni arɗo o tigi no jogiiɗo projet o gokkungo laara si tawi woni e wawi goldude on surtout en hande sa imagine rewɓe woɓɓe goo e si tawi woni a jonnanonoɓe 500 journée ɓeeɓi ka ɓeɓota 1500 walla 1000 francs seke ko noon ɓe yahata ha ɓe changer seeɗa ha ñande ko ɓe accita ɓe kuba fes a woolay tum ɓen min koye min mi ala ñamude mbuuɗi ma par ce que denen taw si tawi woni hande ɓeyguma fuɗɗike yeeygol a jonnano ɗum 1000 francs journée o yeeyi ha paare o heɓani hoore makko 1500 ye walani ɗum yeeyi ha o ɓuurima an jongal no mbuuɗi ha minnata de hara e ala ɓeygu wono ta wata par rapport comme no lawno par ce que ko ndu waɗi si tawi woni o heeɓi mbuuɗi o ɓuurima o darni galle ay naati e ɗen galle ko wolta lon ko seeɗani deuxiéme a wola tum ina hey ɗe galle ɗo go komi yanganiɗe na est ce que ara respect no woodi respect ara ala ko ɗum takki aray mo ɓe no duwa wattande yilla e nder wondigal ngal par ce que ko ɗum waɗi ɓe guure ka arɗa ɗon ko ɗum ɓenni yo koɗo no daare koɗo no daara
fino yo hejju mo be mon darira ko no nafirta on fof mo be si dariri no lorirta haray on andi hay goto on tongondeta ko don haray hanudo iwdo nokku go ari tay o yaga galle mun den ko don hotata neba ma yawa ko don hotata joni non aye kadi hewbe rewa duibe rewa suddibe par exemple ƴetten wano ka saare ɗo no ga waɗuɓe wano boutique ji wano taabe wano ainsi de suite siga ɗin piiji tawata biɓe ari ɗo woɓɓe no acci ɓeyguli mum ka fulawa depuis lo ɗum hara neeɓi wiren noon woɓɓe ɓen kadi hara no acci ɓiɓɓe mum ma mawɓe mum ka fulawa ma hara no considéré tun cela veut dire kañum ƴammuɗo ɗum on o acceta ha o waɗa o ɗaɓɓa jawle makko ɗe o hani ɗaɓɓude ɗen par ce que ɓenne woɓɓe ɓe joni a yeey joni hay sukka jiwɓe no yaha ɗaɓɓere ensuite ara ɓe jombaka ɓenna joni ko fino ɓe wallitora moodi maɓɓe si woni mariage fewdoyke mi anda sino woodi ko yewto ɗon ɓen ɗon kadi fi sa ari ɗaɓɓere goto haɗaka hay goto haɗaka ɗaɓɓere kono no woodi façon no ɗaɓɓirade hara yeggitali mawɓe mi anda sino woodi ko yewto ɗon ɓen ɗon yande plupart ko rewɓe ɓen ɓuuri wodde dawgo e par rapport worɓe ko awa par ce que kon ɗo de tawi woni joni a jombiɗo debbo hande o fuɗɗike yeygol an jongalle on ko a yalto e 7 heures kanko koye 5 heures wimo to winna mi yeeyi kam marché mi sooda ɗum no mi hedda komi yeyta c'est vrai parce que ɗon so waɗiri ɗum no 1 jour 2 jours 3 jours continue noon seeɗa ni rek janggo a nana kisamo winna joni la mi fala voyage ɗo entre ɗo e Guinée quoi mi daari si tawni mi heɓa yeto marchandise ko mi adda mi yeyta ɗo ha nanoya ɗo tun watti voyage de ɗo han ɗo e Dubai malla ɗo e Paris quoi donc noon a jombi ɓengo ma tigi min komi yeyata jombuɓe Dubai noon ay programme ji hewɗi no feƴƴiri noon Dubai e ɗum noon koko fof yi le monde entier a vu hay goto c'est au vie ko ɓenta ko c'est au vie aussi de tout le monde mo be yi mo be nani ay woɓɓe no yehi Dubai inna no yehi ɗaɓɓere bon tawa ɗaɓɓere nen nde laaɓe ha taw ni laaɓa awa gasi tokkite yewtere nde may joni andi ko min komi faala wigo jombuɓe min e horan si Allah waɗi ha Allah kilani ɓeygu mi wakkiloto mi yanganomen min kono mi yiɗa mo be ame yangano iwra sengo min do wallidirgol de kono no woodi piiji goɗɗi woni min do ka wallidirgol surtout en ka ɗaɓɓere jawdi voilà no mari limite parce que si taw woni mi yehi hannde mi golli ɗo mois meeɓi ɗo 50 000 kanko heeɓi mois 70 000 andi pourtosi mo ɓuur lawol ka no selli ken joni noon si tawi noon ɗum continue noon ha combien des années dans quelques années rek woni o ɓuuri lambude o yaaki tan udda magasin ene joni mi faala joni e udditande magasin enen ɗo ko a débrouille noon ko golle toon noon ko seedani ha o tawa a gaynimo mettude neɓata o jombama hori o yaaki tan o ya joni komi faala ƴedde ɗum ɗo onno magasin o mi jonno goɗɗo goo enen daren ka débrouille ɗen goɗɗo ko ara an tum pour toujours ha fuɗɗi kam a yaltingo ko golle joni noon si tawi no yeeyi ɗum continue noon ha seeɗa ni o darani wonmo ko galle ko wiyatan mon tigi tigi on e anana woɓɓe gono en joni location ko honno si lewru ma e joni ko honno fi location o yoɓayna malla ko honno tawi woni a sutti yoɓugol loisi dans quelques mois rek acciti yoɓugol fi ko galle ɓeygu ma o yaki tan ɗo noon galle ɗen ko min yanganiɗe ɓiiri ɗo ka yoɓɓa sina ɗum ndi yara yaasi ko noon de noon ta e laɓaka c'est que min ko mi wiyata mo kala jongalle ɓe wakkilo kanum yanganoɓe ka fi helle dépense helle ɗaɓɓere jawde kono si tawni ka golle no ɗon golle goɗɗo go fof ke wallidira ɓeygu ma surtout en ga wona ko fulawa men wona remgol ni ɗum noon ɗa wallidirde makko par ce que ko so wallidiri ɓuroton on ɓeydade e par rapport ko golleta goto mum ko wiyete ɓe ari kon ɓuuri edi ko ɓeyata kaari ari ko no selli oui kono wata wonirde duhi suddi ko be wallidire kono mo be no mari ka hani hattude ɗon no mari limite o yi andi pularo no metti fi seeɗa billahi ko ɗum takki sa dartini gon sengo ɗon no adda probléme ji heewɗi wona ka sengo ko wiyete étranger kon wona sengo ko wiyete kanko tawaɗo ɗon o ko ɗum taki
a inni jommum koyo wallidir e nder ko wallidir toon kon haray goɗɗo mon no janfade oya par ce que kon ndu waɗi o wallidirta ɗon soit angor kon on jokkidata ɗon ha laaɓanama ɓeygu ma si o fuɗɗike gollude golle mbuuɗi han kadi an gorko on si tawi hiɗa marno wano condamné ɗiɗi himo andi fi ɗiɗi on ɗin condamné ji ɗiɗi a wattay tammo a créé goɗɗo fi wata o andu fi on non est ce que a faami kanko kadi wano mum si o fuɗɗike ko wenta min ko onon addilangoye mi watta goɗɗum komi suuɗata on haalaji moƴƴi yaltay goy bien sûr par ce que ko commencement hunde fof ko non fuɗɗori ko hani fuɗɗorde ko commencement joni noon e nder ɗum noon haramo be maɓɓe no créide toon entreprise goto anda voilà goto anda mi anda si tawi woni ɗum ɗon ko jikku labaɗo noon e si tawi gon fondo ɗon si yaari noon est ce que ɗum ɗon no wondi e nafa ma sino adda lorra hakkude watta ɗum noon ko angal holodiral ngal si tawi woni a addi goɗɗo on holodirale mo be mo lamanta goɗɗo à 100%. Parce que si tawi woni joni mi jombiɗo hande goɗɗo mi addimo hande o ari tum minne mo ha indo mbuɗi tawrala ndoni joni mi faala si tawi mi golli mi halfinama joni noon ɗinɗi mi halfinimo mi tawa imo ɗuytude majji o marana hoore makko soit o marana hoore makko ka wonnomba malla o ƴetta ɗi o naɓa ka nena makko e maranela ndiɗo lotaw joni noon si yeeyi ɗon ha ɗuɗoyi min e hooram mi change ki programme min naki tan donc milan halfinema kono mi ala ɗi fof hay si mi ami mo landade minamo pourquoi ɗum noon pourquoi non ɓuuɗi mi halfimaɗi mi melaɗi hettude fof fiyonno donc so mi landakimo ɗum noon mi changeri seeɗa seeɗa mi watti marande hooran andi den to hara min hollodira ɗon goɗɗo si tawi allah waɗi honno si allah hokkidiri on foti holodirde weƴidir on ka première fois ka début à la fin on yiiɗi onon foti holodirde yiɗidir on comme ça la première fois ko ɗum takki si tawi woni no ɗum ɗo woniri noon tun ha yawya gundo on feeñi tawile hi jawle ɗen no oya sikkirno no gérirede no wona no woni yarde han kadi hutodiral naati hakkude maɓɓe bon ɗum ɗon aduna ɓe holodirta par ce que kono waɗi seke ko hay mawɓe makko ɓe mawɓe oya ɓen gorko on holtako ko enta bon hiɓe andi ɗum ɗo no woniri ni ɓe tefaali ɓe landaki ko honno ɗum ɗo e ɓori hakku ɓayle ɓe andi ɗum ɗo wonaka galle maɓɓe ga oɗo woni sakko wiye ko ɗo woni iwrde o yaha o ɗaɓɓandi jawdi ndi woni addude hiɓe duwa tefude taw ɓe anda ko honno woni heɓirde ɗum ɗo o adda ka galle maɓɓe ga hiɓe duwa andude est ce que ko yamodiral amen o woni ƴettirde ɗum ɗo o addira ga mais si tawi woni kamɓe ko ari o alhamdoulillahi moodi ɓe no hejjinani ɗo machallah kamɓe ko ari wo ko sago ɓe ala tefude ɓe ala landade ko honno ɓiɗɗo maɓɓe woni addirde ɗum ɗon noon te pourtant le himo mari moodi himo mari ka o halfi fi ɗin programme ji bon a taway hay ɗon o hutoto mawɓe cela veut dire hutoto esiraɓe makko ɓe voilà par ce que joni toujours sa dartini sengo ka namuji andi mi ƴetta misal fewdo komin janggayno ka université ɓeyni wo ko visitoygol ka musée du Fouta joni visitoygol musée du Fouta c'était ma première fois ko aranu hari ɗum on tuma ko aranu ngango natoygol ɗon kono mi yi piiji no wallina ɗon tawata hara fewdo ade wonno paykum yiyay ma tawama e ko ɗum ko pirintina ɗon tawama ko ɗum ɗo waɗata entre temps ko mi yehi ɗon tawi mi yeggitino ɗum ɗon meɗe wadde cela veut dire accitanoma ɗum ɗon hawkanoma tawi koko hitti ko innete affaire taali e tindi siga ɗin sarji siga ɗin piiji quoi mi anda si tawi woni onon kadi sengo mon ɗin namuji hari no waɗude ma est ce que ha ka rewte Allah ɗo no wadde ka sengo ka mon ma ka wonirɗon noon ɗon ari avant no wadde est ce que ɗon andi ɗum taw taali e tindi milan andi seeɗa
mais avant ari law surtout en ko mi namano jande si mi yeno min jango ha pari men arde mi walo ka binde ka karamu kam wonno mi walo min tala walla min tinda don ha wondeji dongol yettora mi nder dum des fois ay ko mawɓe sa watta ɗin piiji quoi ɓe motindira pay koye fof ɓe naare mi tala naw surtout ta no foti ha ta kadi ko nder ɗum ko waaju quoi surtout en goɗɗi go ta hay ko karamu ko mi talanayno min voilà jonnon ɓe nde wondeji ɓe tala ha ta min lanni ngolngol mi ɗanoro e nder ɗum taw kamɓe ton hidde mais sa ndaare joni waliuji goɗɗi goo ɓe imagineta ɗum ella ko wiɗo nane fi ko debbo ƴetta jawdi naba ko mum kamɓe koɓe darata koko woni welde ɗon gon tun ɓe landotaka mo ɗo est ce que ange modi ma ɗo yamodiri koko darde ɗo komba malla o yamodiral no ɓe landotako no heewa e maɓɓe waɗayɓe ɗum no woodi noon haray wumɓe wadde mi wiyata ala wadde mais wona no ndera na fof woni wadde par ce que si tawi woni ɓe wono heɓude 5000 par mois koɓe sooda sukkal watti mois kala ɓiɗɗo maɓɓe jonnayno ɓe 10 000 walla ken 20 000 ɓe innayi ha malla o ƴetta tun o wiya alo baben walla nene maranelan 10 000 ƴetton 10 000 onange baben an soodon sukkal ɓe landotako mo kon noon ɗa ko heɓirde ko ange modi ma yamodiri ba malla woni ko golle ma wonɗa golle hoore ma wonɗa heɓude wonɗa gollude ha para heɓana hoore ma ka jonnanami ndi ɗo andade plupart woɓɓe koɓe lantako ɗum koɓe si tawi woni weli ɓe tun ɓe yi alhamdulillah nan o ɓiɗɗo an ɗo ɓeɗo yalla nawru yeeso ɗo no moƴƴi eyyi ko ɗum sa daari a ɗum woni a heɓa ɓiɗɗo ha para o tewa yite o suma ha para o sunnoroma par ce que si tawi woni woodi piiji goɗɗi ko ɗo gollata toon alandaki si mo yamodire modi makko si tawi woni exemple mo wujja modi makko ba malla mo yawa to mo golla golle goɗɗo go ko ɗum o yawa tawi yiten ha para wara ko rama nder toon ara anda ko no wonɗa ko ɗum takki so dartini ɗin piiji ko ɗum goɗɗo go no wallifino defte ɓe namo Amadou Hampate Ba mo adduno toon cor ɗuma o honno bingol nder toon tawi ngo cela veut dire ngol englobi ko wiyete moko bankako kon fop ko ɗum o wi ɗon onni wo ko si mawɗo feƴƴini e nder nokkure haray no wawa si tawi woni hara ko suudu defte woni ko sumi cela veut dire kanko ko wi ɗum ko en français quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle on faami kanko ɗum holli tellement ko mawɗo hitti kon pay kon no duwa ɓaɗade mawɗo o te'a ko mawɗo on jogii kon bien sûr est ce que o faami mawɓen duwa ka accitirede ɓaawo par ce que kamɓe jogii ko jogi kala ko waɗete koye mawɓen do wonɗa tippude waɗa ɗum ɗon a waɗata ko mawɗo on o anda fimu hiɗa wawi o affaire hande koyente technologie ɗum avance hande ɗa manipulde ɗo téléphone ma no faliraɗa ma ka jooɗi ɗen ɗo hande ɗum ɗo ɗuɗuɓe maɓɓe ɓaawo ɗo haade ɓe anda siga ɗi piiji ko radio ɓe andi ɗin jarji quoi mais kono e nder ɗum ɗon yewtereji maɓɓe ɗin atawi no englobi no toon ko te'atata no englobi o saayi mo wonɗen ɗo est ce que on faami kono ɗum ko hakkil jani famata ɗum ɗon ay on tigui yiltitoto e koɓe windi ɓe walliniri kon kañum mawɓeɓen haray ɓe wallifi defte andi wano livre ji hewɗi janggoɓe français ma ɗum haray ɓe ɗin domaine ji ɗumaji no woodi sa daari wano ko arabe kadi no woodi saykuɓe hewɓe wallifiɓe defte tawata hara sa jangguiɗe koɓe yewti nder ton kon koɓe maaki nder ton kon atawi no englobi o événement cela veut dire o yaasimo wonɗen ɗo no zelli o yi ko ɗum taki aray piiji hewɗi en duwaka wattitirde ɗum ɓaawo e sengo ko mawɓeɓen acci kon joni so dartini sengo ka aventure no woodi wonɓe yahude waɗa considération cela veut dire si ɓe yaha ɓe holla maasi maɓɓe ɓe holla ɓernde ɓe holla jikku moƴƴo cela veut dire ɓe darano nokkure maɓɓe ka ɓe iwi ɗon e kon faami ɗum hara ko wano leyɗe porte hande sa daari fewde ka wonnen ɗo ni iɓe no haalede un peu partout programme Canada no yalti c'est là comme ça
no woodi ɓe ƴettuɓe ɗum en considération no woodi kadi ɓe ƴettali joni noon ko takkata hatta ɓe ƴetta no heewi façon hande wano Canada eɗen gandi ɗum ɗo wona Afrique ɗo eɗen gandi ɗum ɗo wona ko seke wona takko ɗo wiren noon merci ɗum ɗon noon joni e nder nduyaduma ɗon no woodi ka rewata ha hewta toon kono wonɓe toon ɓen no manipilude no yewtude convaincre fi yahugol no mari importance goy kono noon fandunde fokkutuɓe toon ɓen e yildata e goto kono mo ɓe ƴettu mesure manaɗa hoorema anda ka iwɗa ɗon a yeehi hande ma hiɗa fokkiti a yahaali taw hiɗa fokkiti si Allah newnanima tawi juɗo kay wuraɗo voilà ko ɗum ɓeyata ta anduto ka feggiɗano ta anduto ka yenɗano acca andi yejjita ka feggiɗano merci par ce que sa imagine hande yeeyo kala min mi yeyataɗo ɗum ɗo abara minna koko mi yeyataɗo ɗum ɗo moƴƴa bien sûr par ce que si mi ari ɗo min nayi ara mi ɗo andi moƴƴade minna ɗum ɗo no moƴƴide ɗum sa soodi ɗo no arrange de min to ko ɗum woni arrangorde mais ta nodi piiji goɗɗi ko gollirtaɗi ko ɓayi haray ko ɗi noon Allah jonnuma mais jamo hande ko wattata dowa wattude hilla toon e hoore mum surtout e o aventure joni si tawi woni a yeehi golle yawgol ɗo Europe dara ça dépend e golle ɗe heɓata toon mais kono imagine tun golle ɗe heɓata toon en tawi ko okkayɗema jawdi laaɓude quoi ko laaɓal ngal kowoni kom joni somi exemple mi yeeyi ɗo Europe hande mi heeɓi ɗo jawdi buyi mi suɓano mi ɗaɓɓina toon ɗi mi ari ga mi darni ga juulirde goɗɗum ngo Allah noon ndi compte ɗi a faami mi arade ɗum ɓen o ɓiɗɗo ko arɗa artida mo mari jawdi moƴƴa noon kono mami ɓatto takko makko non faut que sa yeeyi aventure dara anda noon ɗa ɗaɓɓirde noon no selli ken ɗaɓɓa jawdi laaɓude si a ari si Allah ko rima a ari a golli kam mum Allah no andamare ko laaɓude fof son ɗa gollirde hunde kala laaɓal ngal hikkinte yeeso bon ko adi kon anditina jamma on fop taw leeron woni fayda ko nangi en ɗo hewti ka waynodiren mi anda sino woodi ko ɓeyta noon jamma on surtout enen o génération min ko enen o génération anini mi anda sino woodi ko ɓeyton ɗon koye ɓuuri raɓɓudude donc ko gonga ɗo min ɗo komi mari komi yewtana génération surtout goreɓe am mo ɓeyo gollir laaɓal respecta hoore mum respecta mawɓe si a ɓatti ketta ko mawɗo ko ɗon heɓata ay ɗon yiyata e nanta goɗɗi ko si wono ha ɓoyto yiyoyade mais noon si tawi woni a ɓatta ketta takko mawɗo a jangga Qur'an a jokki tum wonno tela gurda welɗa ko wonma welde ɗon ko aran soytama quoi haray o weltanama ko ɗum inna needi e jikku no jokkitiɗon gandal haray komo be men no duwa heɓude gandal ok haray ko ɗo wonɗe waynodirde téléspectateurs et téléspectatrices de Jama TV partout là où vous êtes et quoi que vous fassiez on se reprend la semaine prochaine Inch'Allah merci beaucoup au revoir.